wesabatha emini sabatha ayile moyengwe isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu lo khulumayo umfana wakaSithole kaNongoma kaMememe esigodini inkosi esikhonza kuyona uZulu isilo ngiye ngahamba la ekhaya ngaletha impahla sizothula ukhokho uSithole inyoka le ayithele ngayo kwaba nazo izibonakaliso ezibe khona ezingibuyisile futhi namhlanje ukuthi silethe impahla la ekhaya ngibe nesibonakaliso ngingena ezansi lapha eThempelini ngisuka eKama mathi ngiyabheka la eThempelini kugcwele amakhosazana nomama nje bacasukile baganunwa bevoma nje bebangumsindi impela nje ngathi ngiza lapha phambili ngifike nginikele la ekhaya ngesonto mase angichazela umshumayeli ukuthi imbuzi yaba ngiyilethile bengizoshweleza khona lokho ukuthi imbuzi sengiyilethile sile nabafowethu angikwazanga ukubathola njengoba kade beshile sibonakalisweni ukuthi angibahlanganisi bengicela ukuthi uShembe unyazi lwezulu ethole lempande kusasele eyenza ukuthi sihluleke ukuhlangana siwumndeni kade abafethu sebevumile sayilethe imbuzi siza nabo kodwa manje akasekho manje umuntu oyizwayo lento ekhaya sebeyakhuluma nje sengathi lento engiyenzayo inokuganga phakathi bengicela ukuthi uShembe unyazi lwezulu ethole lo mkhulu ngoma lelo khehla ngoma isalukazi elisanenkani aliqoqa lifaye ekhaya umphefumulo ngiphinde ngibike ukuthi uShembe unyazi lwezulu wathi ngiyobaceba mase bengihlupha washo njalo kumina Shembe nyazi lwezulu basafika namanje laba baseyimeni zeinyoka beyithi ngilele nje ngephathi neviki empedeni ngezwe into engicinya kakhulu mangithi ngiyayiphusha ngithi umuntu mathi ngiyezwa ngiyayibamba ukuthi hayi inyoka le bengicela ukuthi uShembe bonke laba bakithi ababethwele ngoma baseyini zeinyoka
abakhiphe abageze abathule ithixo. Amen. Amen. Ngiphinde futhi kube ileli khehle lifike namhlanje ekseni kade lingicindezela. Ubona labo onake nathola impahla iqondene nabo. Impahla esayikhipha uzothula usithole nabo bonke ababethwele. Ushuthi impande yalokufa isithole. Ngicela ukuthi uShemba angitholele ngoba manje sengididekile ngempela. uShemba uyofunela abangaphambi kwakhe isithole. Abangaphambi kwakhe. Amen. Amen. Kuphinde futhi kube ikhehle lifike kumina namhlanje ekseni lifike limemeza nje lingcinya nje impela ukuthi uShembe angitholele ukuthi belikhala ngani ukuthi yini elidingayo ukuthi siyenzele lo. Amen. Amen. Ngiphinde futhi kube isibonakalise ngibe naso ngomsombuluko odlule ngikhuluma noNyazi lingivakashele endlini lingibuza ukuthi yini ebambile umsebenzi lo siwenzayo ekhaya lomphefumulo kozithole yini esibambile. Ngase ngichaza ke nama ngazi impendulo ase ngiyithathaphe. Mangichaza makuvele kudlala iTV phambi kwami. Ngithi hayi ekhaya sibambisene inkinga sishaya ukuthi asinayo inhloko. Asinayo umuntu osiholayo. Wonke umuntu uphuma ngenhlisango elihlukile egcineni benza ngendlela abathanda ngayo. Mangikhuluma nje kube kanjalo. Yasi inkosi ivalelisa kumina athi izobuya kumina. Bengicela ukuthi uShemba abuye nezimpendulo ukuthi na kubangwa yini nokuthi anginqobele khona. Usibusisi uNyazi esawuphenyela khona ngithi uthandaza. Maye kwenza imithandazo yonke ezimiso. Amen. Yathi inkosi uthi ngonkosana ngilekelele phela nawe. Ukulekelela uShemba ukuthandaza wenza umthandazo. Amen. Uthi inkosi kuthumile hamba usifunele. Amen. Bese alunga ungacabanga ezinye izinto ezithile. Amen. Ngiphinde futhi ngibike ikhehle lifikela ngihlukumeza ngilele ngesabathe edlule ngilinda inkonzo yasemini elifike labhema ukuthi uShemba alithule leso sithixa ligeze. Inkosi inibusise nonke ngizwe. Ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi lezoni. Lo guqile igama ngiphumile usuka entabeni zaseTabankulu phasi kwenkosi yakwaZulu. Ngiguqe lapha ngokuzobonga enkosini enkulu ngekuveze namhlanje makuzosa kube lisabatha. Nginabone namhlanje abantu abaningi begezwa la emfuleni. Ngithe ngisababukile ngathi hawu awugezwa kanje. Kanti ngithi ngiyasondela kubona kwabe sekubeka umfulo onodaka. Kwakhuluma izwi lathi mawufuna ukuyakubona wena la kuqala. Ngazama ukunyathela kulomfulo onodaka ngaphansi kwalomfula ugcwele udaka unako konke ungcola. Ngithe manginyathela ngaphinde nganyathela okwesibili ngama labiye lathi ilizwi liqhubeka mfana wami. Ngithe mangifika kubona ngafika ngigcwele udaka kwathiwa nawe geza. Ngithe ngisababukile begeza ngithi hawu lamanzi angathamana evalo kwavuleka abathanga wonke la ekhaya lomphefumulo ngesikhathi esodwa. Wabe sebegeza bonke abantu ebengibabukile. Kuthe kusaqedwa kanjalo. Ngithe ngiyababona bonke labantu ebebegezwa benza yonke imisebenzi engengayenza konke ngafika la ekhaya lomphefumulo. Ungazi uthi ngimane ngibakhuza ngithi angenwa la akwenziwa kanjena kuhanjwa kanje kodwa abantu abadala ngisho nezingane malibonga igama lenkosi. Kuthe kusuka lapho ngiyababona ukuthi banemibuzo. Ngabizwa umshumayeli mangiya kumshumayeli la ekhaya besethi lalela la nkosana akekho umuntu ozoza kumina ozobuza namhlanje ngikhathele. Akukhuluma umshumayeli athi esakhuluma vela lala. Ngithi ngisebenza nabo ngimane ngibancenga nithi ngayi kumshumayeli namhlanje ngolwesihlanu. Anomlinda konke umshumayeli ayokuchaza imibuzo yenu uyoyiphumekela ngakusasa ngesabatha. Alibonge igama lenkosi. Ngithe ngisasebenza nabo ngathi ngiyababona ngibabona. Base ngithi phaka hawu sebesekhala umphefumulo. Alibonge igama lenkosi. Ngathi ngiyabazama ukubakhupha ngibancenga sengikhala nokukhala bavele bahlabelela. Awungaguqa ngedolo wathi bangcwele nawo. Themevela umshumayeli wathi bayeke enkosana. Alibonge igama lenkosi.
kodwa engifuna ukudlula kona kukhona abamkhombile bephakathi kwabo ngesikhathi begezwa bathi lo ufuna wena, ngithi hawu ungifuna nani? Bathi lo ugade wena, ngithi ungigade nani ngoba ngigadwe uNkulunkulu unyazi. Amen. Mangembheka ukwisimo egqokile nje abanye begezwe yena ugqokile futhi ufaka ummese la ngaphakathi kuyena. Ngithe ngisambukile kwakutaka igazi ebusweni bami lachitheka phansi. Ngafaka isandla kulamanzi abagezwa kuwona ngasula ubuso kwasuka konke, balibonga igama lenkosi. Ngiyacela ke uNkulunkulu nje baseqalile ngokwezibonakaliso ukuthi inkosi yamakhosi ngiyacela wenze umsebenzi wakho phezukwabo bese siyahamba nabo kuya na ekhayeni koncenga nabasekhaya ukuze phela sikwazi ukuzokhuluma namacala nalabo bangakaveli. Ngicela ubaqokolele uNkulunkulu nomusa. Konke ke inkosi ngicela ngaphansi kwegama lakho. Inkosi simukiseni ukuzwini. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazi lezulu. Amen. Umvelo lona ozalwe intombi yakangubane kuyinsizwa yakaqwabe empangeni. Amen. Ngisuka emthunzini ngaphansi kwenkosi yakaZulu. Amen. Ngiqale ngokubonga ingilosi noma ingilozi zekhala emphefumulo noShembe. Ngifike lapha ngigula bekulesine. Ngifonela insizwa yakagumede ngayibikela lesimo yathi woze ekhala emphefumulo. Ngathi ngicabanga ukuza ngolesihlanu. Yathi woza namhlanje isho kulesine. Isho kulesithathu. Ngolesine ngase ngiza lapha ntambama. Ukugula benginakho ngizothi umoya ngisuke nawe ekhaya ngoba lo moya lona ubuhamba nje wonke umzimba. Ubuthi mawusufikile ebusuku ngicindezela bengiphaphama sengiphume ngisho endlini sengingaphandle. Ngasuka ekhaya nalo moya ngeza la eThekwini. Mangifika lapha wamandla kakhulu ngoba beqhamuka amabutho aphethe imkhonto namahawu ezongihlasela. Engathi ngiyawabalekela ephusheni ngiyawabalekela ngigcine sengiphaphama sengiphandle kwenze ngiphethe ingubo noma ngiphethe izinto nje lapha endlini. Ngithe sengiza lapha ngase ngilala la ekhaya emphefumulo kwakulesine. Kuthe ngathi isikhathi bonga bo2 kwase ngathi ngena umuntu kulendlu okulala kona insizwa. Kwangena umuntu efake ingubo emhlophe ngimnakanga kahle kodwa ngenkathi engena ubebuza kubantu ebebelele khona ukuthi anwafake ngana amafoto lawa balapha eMnazarethini. Ebuza ephethe ijacket engathi ijazi eza ngakumina ethi anwafake ngana amafoto. Uthema isefika ngakumina wayesengishaya ngaleli jazi leli. Uthema ingishaya ngase ngiphunyuka ngase ngiphaphama ngoba ngade ngiphunyuka ngiyaxolisa ngibhodle ngokhalo ngase ngiphaphama ngase ngithinta la ngemuva ukuthi ngaba ngimanzi yini kanti sekuphuma ukufa amaNazaretha. Ngiyabonga kakhulu ingilosi yasekhala emphefumulo. Ngiyabonga sengehlela ngezantsi kuthe kade ngifike nomama udadewabo kaMama sisuka ekhaya silethe impahla kulela sonto lelia. Sithe sesilethe impahla enkonzweni yasemini wayesengibuza umama ngiyaxolisa bashumayeli uthi kumina ubani le ndoda ibikhuluma lapha. Sengithi mina yipi leyo? Uthi cha kunendoda ibikhuluma lapha na le ndoda ihluthu ngathi izohluthula abantu. Washo kanje ngicela umhlambulukela udadewabo kaMama ngoba wayekhuluma wayenganalo ulwazi olwanele ngoba sabalele phela kulezi inkolo. Usethi ubani le ndoda? Oh ngithi ubekade ekhuluma ngithi umshumayeli uMajiye. Uthi hayi engathi uzohlubula abantu kodwa lokukhuluma hayi lento lokho isho siye sigoduke siye ekhaya emva kokuthi sisuke ebuhleni. Elokho isho lento kuthe ngesonto mangikhuphuka ngendlini yakagogo ngimfica uhleli. Mangifika uthi awusondela uze lapho wendodana
Uyazi njengoba ngivuka nje manje ngivuke nalendoda lebikhuluma laphana. Le ndoda lena iqale yangiphuca inantsuku ebengimbozile engathi ngibethe ingubo emhlophe engathi ngilabe sikhona ishekhala emphefumulo. Ithi uma ngiphuca ingubo emhlophe wase indlala phansi inantsuka. Uthi ngakubona engathi uza nezingane eziningi engathi lezingane ziyakulandela esho mina ethi ngibona ngiza nezingane eziningi ngiza kulomshumayeli. Ulomshumayeli wase yithatha lezi ngane wayibeka kulena ntsuka wase igoqa lena ntsuku wase inika mina. Uthe mayisephaphama engixoxela lento wayisethi awusho ke siyanini sihambise isimaya kuleya ndawo leyana. Inkosi imbuseni kuzwile. Ngiyakhetha inkosi yasekuhleni unyazi lwesiZulu. Lokhuluma kho umamhlongo gane kwaSibiya eShowe. Nkosi yami undaba ezitha umntwana uSizulu. Amen. Ngisukumalana lokukhuluma ngibona ukuthi lokho ngihleli into enzekile phakathi kwaleli khaya. Manje ngiyazisa ukuthi ingathi nginecala khona isikhathi esiningi besimfica njalo ngisalwa ngikhula kaze ngiswe ekhaya ukuthi wakhona umuntu wakaphupha umkhulu umhlongo. Bengilo ngikhala njalo ngithi umkhulu nosala uma bonke nawakwaSibiya abaphusha kwenzakalani. Kuthe emasontweni amathathu edlule kuthe ekseni kwasekusa ngethuswa ingane okumsukulu kufika umuntu uthi kumina nako umkhulu wakho sefikile. Yasingethusa ingane engakasho ukuthi umuphi lo mkhulu esefikile. Hayi ngiphaphama ngiphaphama lo ngicela ngithi inkosi yami ngicela libuyele liphupho lingitshela ukuthi imuphi lo mkhulu othi usefile kade ngikhala ngomkhulu. Umkhulu ke wayekhohlakele kakhulu nje kuthiwa wethakatha phethe imithi. Nabanye nje komhlobo bayiphathile imithi kakhulu futhi bonke omkhulu ngoba nosala umkhonyana wami ke abathakathi nje kakhulu. Kwase kuzothi okulandela lapho laphela isonto kwase kuba khona ingane iyona lengane bekufuneka ikhulume la uphili. Uyena umkhulu afikele kuyena sengena la ekhaya. Okungikhuluma sakho umkhulu umhlongo Makenisi usengenile phakathi kwaleli khaya. Amen. Lengane iyona bafana iguqe lapha ngayitshela ukuthi khuluma ukuthi umkhulu ngoba ungene wakhuluma nawe. Wambuza wena wathi ungene kanjani lapha esaka ngoba ungeneke kuleli yasama. Uthi wathi ngene ngawe. Iyona bafana ikhuluma ichaza ukuthi umkhulu usengenile phakathi kwekhaya. Ngithi ngisukuma ngoba nje uyabona umkhulu usengenile. Ngithule mina ngisasho ukuthi umkhulu usephakathi kwekhaya. Amen. Lengane kufanele ikhulume ichaza ukuthi ikhuluma nomkhulu wathini esephakathi kwekhaya lomphefumulo. Ngiyakubonga kakhulu obendlo ngikhala sekusela omkhulu ababili ke manje nabo ngiyacela ukuthi nabo Okay. Iplomani. Uphili. Ngoba ngonyama. Ukhona la. Yakhuluma phela abasukuma ngoba wena bethulile. Ngamcela impela athi ngicela khuluma wosaphili. Asuma phela. Nangesa yes. Ngiyacela ke nomkhulu ke wasemzini wami kwaSibiya naye kavele nowasekhaya komaba vele ngoba kade ngikhala isilile esisodwa. Bobathathu ngayihambisa imbuzi ababeyicelile ukuthi bacela imbuzi ukuthi mbageze babethakatha. Mina ke inkosi asekuphameni. Uphilile wakhumala kodwa kubiza isibongo sangonyama. Ngathi ade ngosika kwasi sabuya kosika ngathi sengilele ngabofemba ngomthandazo ka4 waqhamuka ikhehla lafikela amaphambi kwami lathi sengenile ngathi mina kephi lathi la ekhala emphefumulo ngathi mina ungene kanjani lathi ngene nawe ngene ngobugebengu ngithi mina ungawaba wena lathi mina ngwakwamhlongo ngithule ngakubona ukuthi hlezi ngikubona ushaluza lonke igceke ngiyakha amaqhinga ukuthi ngizongena kanjani ngoba ngendlela osebenza ngayo bengikubona ukuthi mangena ngawe kuzobe sengiyangena phasi kwekhala emphefumulo ngingene ngawe ke sengingaphakathi mina ngiyababingelela abangcwele igama lami nguNokukhanya wakamthembu obeganele kaMnguni sekunesikhathi ngilandela kumaNazaretha ngilandela nje nangesikhathi ngisangasekhaya ngoba ngizalelwa eNyavini endaweni yaseHlokosi kodwa ekhaya sekwaba yiseMaritzburg. Kuthe ngo-2023 ngidlulelwe umntwana onomfana wadutshulwa eneminyaka ewu-20. Umeshona ke kwaba yinto eyangigulisa nje isikhathi eside.
ngase ngicela kubaba wakhe ukuthi ngicela ukuthi umntwana mayehamba angafakwa imithi angabhilwa ngemithi ukuthi akaziphindisele. Ngicela nje kungenziwa. Ngacela izikhathi eziningi kwasho ukuthi angikwazi ukubona into azoyenza. Kuhamba isikhathi wafika umntwana kumina engakhulumi. Kwaphinde kwahamba isikhathi ngeza la ekhaya lemphefumulo. Ekhaya lemphefumulo ngifike ngingakwazi ngizwa ngendaba kodwa futhi angibuzanga kumuntu ukuthi kuphi ngoba ngezwe nje kuthiwa kusemgaqweni la. Ngathi hayi ngizokubona. Ngafika okokuqala ngase ngile nasebuhleni ukumnikelela ngimnikelela. Ngafika okokuqala mangiphinde emuva ngibone umntanami engathi wenzelwa inkonzo endlini eyihholo wenzelwa inkonzo yamaNazaretha. Kukhona umshumayeli uNgcobo engangambona ebuhleni owangibuza ukuthi umntanami ngabe uyeni lamaziyo lodlulile. Ngase ngithi yebo. Wathi kulungile mama kuzolunga. Ngaphinda ngabuya ekhaya lemphefumulo. Mangikhumbula kahle mhlambe kwaze kwathi osukwini lesithathu ngaphenduka nje ngokuhlala ngibheka ngasesandleni sami sokunxele. Uma ngithi ngiphakamisa amehlo ngibona indlu lela ekhaya lemphefumulo. Ngasho ngathi hawu nakho la ngibone khona umntanami enzelwe inkonzo yamaNazaretha. Kuhamba isikhathi ke ngilokhu ngiqhubeka ngilandela kwaze kwabuye kulamasonto adlule bengikhule ngumntwana obehlushwa yiphupho lokulandelwa izinkomo zingijahe nje zize zingihlabe kodwa kusuke kwabantu bekhuluma kwamakhehle ekhuluma nami. Khona ikhehle lalijwayela ukuthi nginenkani noma lalijwayela ukuthi mali ngifica lizogcina lingicibe ngomkhonto. Kuhambe kwahamba le nkomo zingihlupha mhlambe ngangiyiphupha kathathu ngesonto. Kuthe kulokhu nje kulamasonto amathathu edlule ziqhamuke lezi inkomo ezikhuluphele ezibovu ngizama indlela yokubaleka ngithi ngiyongena komunye umuzi. Uma ngingena kulomuzi akusewona umuzi mase ngiphakathi ngibona kuumgede. Bese lamakhehla amabili amanye lezi inkomo ziphenduke lamakhehla bese lithe lodwa lawo mgwaze. Kube sengathi liphakamisa ingubo eligqokile liphamisela phezulu ukuthi likhiphe into elizongilimaza ngayo. Ngamemeza kakhulu kabili ngathi unyazi lwezulu. Ngababona sebebaningi bephambi kwami lamakhehle segqoka ingubo ezimhlophe ezavele zehla zonke le ngubo zisuka emqaleni ziyowela emaqakaleni. Laselithe lodwa lawo wasiza mntanami wasibizela igama ekade sasilifuna igama ekade sasifisa ukulizwa. Ngicela ukuthi namhlanje ngoba sengithole isibindi sokuzoma phambili ukuthi ungena kwami akube yikho akade bekufuna. Yikho kade bekufuna ukuthi ubabambele uNkulunkulu obakhethela nini uNkulunkulu? Sengimkhethile baba ngomhla ka5 kule sonto elidlula leli edlule. Ngaya koyikhetha inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu ngomhla ka5. Sekufanele utshela abantwana bakulandelalise lapho khona inkosi uyabhabhadiswa lapho khona inkosi. Ngiyabonga baba. Umndeni wakho usekhona? Umama usekhona nabafowethu kodwa abafowethu asibambisene kahle kodwa hayi ngoba singezwani. Umama ngamixoxa usenabo la. Ngizobazama kodwa abalula. Kulungile uzocela ngamakhehla azowathambisa. Mawuthandaza nje utshela ngamakhehla ngicela ngene enhlizweni zabafowethu beze la ekhaya lemphefumulo. Sokwazi ukuthi sinichushise. Ngiyabonga. Ukwazi ukuwathethela amacala ngamakhehla. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi ibusise ma. Amen. Amen.
Ulangelihlo kacele lona mangathiwa ngizwe ukuzofakaza ngabe ngiyaganga. Bangcwele ngicela ukuyiqala la ekuthenini khona la umshumayeli Majiya emva kwenkonzo nje yasekuseni wathi okay mangabe kuyisonto kuyeke abashumayeli besho umsebenzi esizowenza la ekhaya. Mangabe suphelile umthandazo bese umshumayeli Majiya ayakhuluma ukuthi imuphi umsebenzi esizowenza. I think 3 weeks back or 4, I'm not sure. Ebese yawusho lo msebenzi umshumayeli Majiya ngithi vele ngangivuke I think ukhokho wakho no not sure. Awuzama nje ukuyigwema ngokulula namatha uzowathi. Ngiyaxolisa baba. Okay. Ngavuka ngasebenza nje kakhulu ngase ngene enkonzweni yasekuseni. Emva kwenkonzo yasekuseni kwase isidlulile ubaba Majiya wayesesha umsebenzi kwakufanele siwenze. Maye usho lo msebenzi mayiseqeda ukusho bese yasho ukuthi lo msebenzi ushiso ukuthi okhokho bethu bahanjwa bethukwa kuyinhlamba nezinhlamba. Mase ngigijima ngithi sengijaha ukuyokwenza lo msebenzi ngivele ngingahlambuluki. Mangabeke ngingasahlambulukile bese kuphoqa ukuthi ngibike kuMangcobo ukuthi yazi sengivele nganenkinga kunomsebenzi kade ushiwo umshumela ngisakwazi ukwenza. Asho ukuthi ayisekho into esizoyenza qoqa imithwalo uphumele ngaphandle. Ay ngiphumeleke ngaphandle Bangcwele ngangivuka ekseni nje njengomama laba bake bavuka ngo-3:30 besebenza lapha ekitchen kwasha ama rice nani. Mase inhliziyo yami ibebhlungu ukuthi hawu sengisebenza ngaka ukumaya ngisakuthola sekuthiwa ngiye ngaphandle kuthiwa hayi sokulethela ngaphandle ukumaya. Kanti nalapho okhulunywa udaba. Hayi nangempela ngidle kodwa inhliziyo yami lokhu ibalisa ukuthi lo msebenzi oshiwo umshumayeli sengizowenza kanjani kwa mhlambe into edlulayo. Hayi nangempela ngiphinde ngisho futhi ukuthi hayi mhlambe kunesibongo sakithi ke silapha ngaphandle njengoba sekuthiwa ngidlele ngaphandle. Nangempela ngithi mangifika ngakusasa kumsomluko ngithi mangilele bese ngibona ugogo nomkhulu abazala uma bayathukwa bayachashwa ngeinhlamba. Hawu ngiphaphame ngisho ngithi hawu nayi lento kade isho umshumayeli Majiya mangithi ngiyamtshela uma ngiyamchazela isibonakaliso engibe nazo athi umntanami ngihlezi ngikhala usuku nosuku abazali bami babethuka kuthiwa bayinto engelutho. Ngase ngisho ukuthi hawu lento iyahamselana nale kade isho umshumayeli manje inhliziyo yami isibhlungu phela angiba ngisawenza lo msebenzi kade usho ngivele ngangahlamluka. Ngidlule lapho kunomsebenzi okade wenziwa la ePalace. Mawenziwa lo msebenzi uyazi lento ehlezi isho abashumayeli ukuthi noma athuya imali awunayo kodwa sebenza ngezithukuthuku zakho lezo izithukuthuku ushembe yakwazi ukuthi ayiphendule zibe inkomo zephakethe. Uma ngisasebenza kanjalo ngitatshukelwe nje abantu abaningi ngikhumbula kahle ukuthi even amakhosana even nomama babelokhu bethena nje hawu lo makoti ongaphumuli onjani. Kwaqale kwakune ingalesikhathi la kwasetshenzwa kunamatshe amaningi inhlabathi eningi sithutha no cement. Mangabe silokhu sisebenza ke ebese siyaxova sihlanganise njengoba kade kwenziwa lapha ePalace. Mangabe sisenza kanjalo bese kuvele kuthiwa hayi ngeke senibaningi kakhulu omama kayike babeceleni ke kusebenza amadoda lo msebenzi unzima. Hayi ngihlale la ngaphandle ngihleli nomama ongayigqokile ingubo emhlophe esengihleli nenkosazane intethelelo kodwa yasebukhosini. Sithi sisayihlalele sisabuka ukuthi okay sophumuza sebekhathele. Hayi kuvele kubiza ucoordinator lokhu stairs asivela siqoke sobathatha athi nina sukumanje njengamanje satha namabhala kunomsebenzi nje oqondene nenqono yosebenza nihambisa ukhonkolo lapha phezulu. Hayi nangempela sisebenze sijuluke. Bese kushaya isikhathi kwakuzovulwa izikole ngaleso sikhathi ngakusasa. Ingane zami lokhu ikhala zithi mangeke butha inkulumo yakho butha. Amen. Ngiya ekuthenini Bangcwele lo msebenzi ngathi masengilele ebusuku ngase ngibona ubaba wangaphakathi ngoba umsebenzi ngahamba ungakapheli ngenxa yesikhathi ukuthi ngihamba nabantwana. Masengilele sengibona ubaba wangaphakathi ngathi mangiphaphama ngatshela ukuthi ubaba wangaphakathi. Mangabe sengimbona lo baba useyasho Bangcwele ukuthi makoti uma usuyolanda isibusiso silandwa lapha yana eoffice kodwa uzwe uyithathe inansuka masuyolanda isibusiso engazi usengqondweni yami kuyafika ukuthi nje bekhuluma ngenansuka kahle inansuka iwumhlonipho
Ngoabanye bangcwele nami kade kwesinye isikhathi nginganaki thola ukuthi ngisebenza ngomNazaretha kuphela kusho ukuthi ngabona lapho ukuthi kubalekile kuso mama mangabe nje ugqokile uhlonishisiwe naye nansuka iphathi emva kwalokho ke bangcwele wayesesho ke bese ngibona uNgcobo ehlele sicephini mangithi ngiyabheka ngaphansi khona umbezi engathi kuyavela lapha engqondweni ukuthi hayibo lesinqindi lesengashada ngaso okukhombayo bangcono njoba ngafika ngikhala la ekhaya ukuthi nasemzini kuyakhulunywa iyalungiswa indaba yakhona ngifike la ekhaya lomphefumulo ke ebusuku ngesankahla ngiyakhala ngineyinkinga nje ngiyayibona kulo leli sonto ngakusasa bese ngiyashumayela kulwesine lo mama kanti indaba iyaxoxwa ezulwini mangabe intambama ngisaphatheke kabi bese kuba khona inkosazane eza lapha eJamengweni ifika ithi hayibo yazi mangi benesibonakaliso kodwa bengazi ukuthi uweni mayise iyasho ukuthi ngivele kunemali nje ngicela ungayidiscuss kodwa kunemali ekade ingixakazisa bese ngivele ngithi ngcono kule mali ngizothinta lutho ngizonikela iphalette kuphela ebesithi le nkosazane wemangi ithe mangilele ebusuku ngakubona inkosazane engasiya yasekhaya ithi ngikubone ukhishwa imndeni ikhiphela ngaphandle kobukhalo lomphefumulo mayikhipha lemndeni kunemndeni yakini iyakhala iphethe imkhonto namahawu nezikhali ithi sikhathele thina ngoba nini sihleli ngaphandle ubani kona silethela ukumaya la ngaphandle kahle bangcwele sageza isibongo sakanzimande komalume bamama bengilokho ngisho indaba yakacele kumama ngimbikela ukuthi mase kumele sigeze isibongo umama lokho engimisa hayi emva kwalokho ke kwasekuthiwalalela la uma lo msebenzi ungawenzi ukuthi usifake ezulwini kuthiwa kahle izibonge kade zikhona ilesakacele nalesakwadladla la enganele khona kuthiwa bobabili bamile lapha ngaphandle bathi wena ozosifaka la ngaphakathi nangempela inhliziyo yami ebebhlungu ukuthi umama sengimbekele libhasi umama uyangimisa basilalela la musisitshala ngoma wakho wena sithi njengamanje uma ungasingenisi ekhaya ngaphakathi kulo leli sonto khona ezosinikjeqeza hayi sicela ukuthi inkulumo yakho amen nangempela ke bangcwele bese namhlanje ngivele ngibona ilandela imhlobo ngikhuluma ngento eyenzeka manje ngingalele sengithi ke ngoba bengazele lo msebenzi sekumele ngiwenze lo wakacela sengizonikela ngiqale before inkonzo yasekuseni ngihleli lapha ngaphandle ngibone leli lani bese ngithi hawu inhlanhla isifikile manje njengoba kade kufunda umthandazo ekseni umshumayeli sekukhona imali engenile baba amen lo utshela abantu ngemali babambe inkonzo sonke cela ukubingelela abangcwele okay igama lami nguKhanyi ngwakaZulu ngisuka eMthandeni ngaphansi kwenkosi uQwabi mina ngicela ukuzoveza ufakazi bonyazi mina uqala kwami ukuhamba indaba kaShembe ngihanjiswa ukugula kama abantu umuntu engamvulela isifuba ngokuhlupheka kosizi la womalume endlini kama wathi anginayo imali engakunika yona ukuthi uqede usizi la kini kodwa ngakuyalela ngekhala emphefumulo ngafika ekhala emphefumulo kwakuyisabatha ngasabatha ngayilalela iminikelo enikelwayo nganikela nje ekseni ngabika nosizi ntambama kuthe ebusuku ngilele kuzosa kube isonto ngaphupha angibazi laba bantu ngabaphupha belapha endlini yomphefumulo bebaningi begudle udonga bengancikile odongeni bephakathi naphakathi phambi kwabo kwakunetafula linamakhandlela elaliswe phekwe tafula kuvutha awu2 ayemisiwe elayithiwe elodwa ngaqhamuka angimbonanga umuntu owangidonsayo wangenisa ngaphakathi wathi sebefikile obubazela izolo cela ukuthi ungene ngafika ngangena bethule bembethe into ezimhlophe bonke phambili etafuleni kwaqala ingane ezincane kuze kuyovala ngabantu abadala sebenempandla ezansi ngaseminyango ngafika kwathiwa leli khandlela lizolayitho wena olanda imndeni yakho ekhaya komabakho ngalayithi khandlela ngase ngabuza kulo muntu engambonanga ebusweni okuyena owayenginika imiyalelo ngabuza ukuthi kushodani manje wathi konke lokho kula etafuleni kudinga wena kwakunamakhekhe
kunoswidi, kunenyama isoqokweni, inyama ebomvu yayisiyosiwe yayilindele ukudliwa isiqotshiwe. Ngaphinda futhi ngaxoxela lo wayengitshelile ukuthi angize ekhaya lemphefumulo, wathi ayisekho khanye yonke into isikuwe, hamba futhi kuyasetshenzwa ekhaya lemphefumulo, ufike unikele usho ukuthi uzolayitha lezi ibano oyibonile ebusuku. Ngafika ngakwenza lokho la ngebhadi ngathi ngiyafika kuthiwa ngosebenza, ngafika sekuphunyulwe sekumayo, ngafika nami ngamaya ngase ngangena ngaphakathi ethempelini nganikela, kwathandazelwa nami ngayimbandakanye ngathandazelwa ngase ngaphuma ngahamba. Kuthe kusenjalo uma wami waqineka, kwaphoqa ukuthi ngigoduke ngibuyele ekhaya kaMaphumulo. Ngithe mengifika silo sixoxa nje indaba kaShembe, silo sixoxa bengikhuthaza ukuthi uma uzoba ngcono. Ngahamba ngaye ebuhleni ngoJulayi uma esegula kakhulu esesesibhedlela. Umthandazo enganginawo ngosuku nosuku mangivuka ukuthi ngangithi Shembe mawamukela umoya kaMa, ngicela ukuthi kodwa angilinde ngoba sengizwile ukuthi ebuhleni kunenkonzo ekuthiwa ungeniswa umdedela. Ngangichazeliwe ngongeniswa umdedela ukuthi usuku uye ngobani. Ngahamba ngakwenza konke, ngasho sengikhona ukuthi ukube bengazile ukuthi kuyayithatha isikhathi esingaka bengeke ngize ngendlela engase ngiswele ngayo into yokuphinde emuva. Ngakwenza lokho uma esesibhedlela ngangilongikhuleka kumhla 7 ngathi uNkulunkulu makuwukuthi yonke le ndlela engihamba kuyimiyalelo yakho, ngicela ukuthi uma angilinde esibhedlela. Nganginaleli ithemba lokuthi noma ngathi uyahamba kodwa uyakudinga ukuthi ngimgcobise amafutha engiwabusise ebuhleni. Nginobhutami mina omdala oboshwe iminyaka, ubehlala efone ekhuluma noma ethi mangisho ngathi ugula kanjani kodwa uNkulunkulu akubeke ngikubone sikhulume. Ubhuti wami bengimenzela naye iminikelo mangihambile, ifile lakho silalibhala ukuthi uzophuma ngo2040, kodwa uNkulunkulu ngoba ubefuna ukumgcinela ifiso zakhe uphume ngo2024. Amen. Sahlala esikhuluma ngithi bhuti ngiyaya ebuhleni, athi siswami ungibekele noma u2 embengeni ungicelela ukuthi uShembe angikhumbule. Ngeke ngisho ukuthi ubhuti wami angazi ukuthi wayeboshelwana uthanda imali. Uthe sephumile ubhuti besixoxa nje ngoba uphume ngoJuly 5 uma uyena ovulile emzini kaMa. Akazayi bobonga Shembe. Ubengakazayo wayesalokho etusa mina nje ukuthi uyabonga khona konke. Umbuzo ukuthi abangani bobonga Shembe. Yebo. Sakucela nkosami ukuveza isibonakaliso uShembe angivuse naso kuzosa kubulesini. Ngiyakhathulana ntomaka. Yebo. Ngiphuphe eholo lomphakathi kungathi inkosi ifikile kodwa ibifike ihamba yodwa. Ithe imifika mina ngabiza umphakathi ngathi mina isifikile inkosi nibonile yini. Beza abantu kwangathi sibambula yini ngaphandle kwecingo. Inikelisela ngawani beka imbenge phambi kwayo. Ngafika ngaguqa mina ngangiphethe R2 ngathi inkosi anginakho okuningi cela umsebenzi. Like banikela abantu baqede. Kuthe maseqediwe sengithi ngiyehla ngomgwaqo ngayibona futhi inkosi kunomfula ngezansi kwasekhaya ngasehall la efike khona. Ngayibona isipaka egroundini ngathi mina uShembe futhi sengiphinde ngambona ngehla ngingasaphethe imali. Ngafika ngathi inkosi anginakho okuningi ngicela umsebenzi. Amen. Lo khulumayo umzamo Bhengu obuya enqudu induna ke engiyakhele umnguni. Ngicela ke ukubeka indaba awu ezinde kakhulu. Abantu benkosi bekhona bengaka awu indaba zami zinde kodwa ke ngizawuthi nje qaphu ngoba nakho sibaningi bantu benkosi ningxolele. Ngilapha ke ngaganwa ukuganwa kwami ke ngaganwa umuntu owayekade esagana wangifihlela
babe lokhu bejikajika-ke bejikajika bakubo kungenzela izinto zonke ey'fanele ngibalobolele abazange benze nje ngisho okuqondene nami hhayi-ke ngathi hhayi ngoba nakho ukuba babhizi kanjena yithi-ke mina ngivele ngoba sengizwile ukuthi wayeganile kanti ake ngifune-ke lo mnumzana ayemganile ngihambe ngiyohlawula ukungena ngefastela emzini womuntu ngakwenza lokho ngathi-ke mndoda ngicela ukuthi sibonane wathi hhayi ngoba-ke ngokusebenza-ke ngisegoli nangokuhlala futhi sengahlala egoli wathi-ke hhayi kulungile ndoda usuzobonana nendodana ihlawulo lelo ngiyalwemukela kodwa nje-ke uzolinikeza indodana ngoba yena ubesevenda ngaleso sikhathi hhayi ngakwenza-ke lokho ngithe sengikwenzile-ke lokho washona lo mnumzane ngingakaze ngikhulume naye mina umlomo nomlomo ngathi kusenjalo kwashona yena-ke lo nkosikazi wakhe onginabantwana naye ngoba abantwana enganginabo babe babili washona umfana ngo-1987 washona umfana kwathi-ke kwasala intombazane engihamba nawo namanje nomyeni wayo nomntwana wabo inabantwana abahlanu namantombazane amabili. Ngiyaxolisa baba. Yebo baba. Kwakungunkosikazi womuntu lo okhuluma ngayo seshonile. Yebo. Wayesinile. Angizwa ke. Wayecacile lapho kulo osewadlula emhlabeni. Impela konke lokho wayengifihlelile ukuthi wayecacile ngikuzwe nje. Kulungile baba sizama ukwezana manje baba. Sizama ukwezana ngoba uzofuna ikhambi kushemba. Yebo. Cela ushemba akuphi indlebe baba. Duze nethempeli la uhlala khona mayibonga Nkosi. Amen. Abala emaqadini abalapha estation khona ivuka nathi abase hostela akhona amathempeli ubhalise ethempelini langakini ngoba akekho umnikazi wale thempeli. Nathi sasingabashumali balomuzi haya sebona abashumali balomuzi napha bonke lapha. Abakhokheli balomuzi napha bonke. Hawu nangavuma abakhokheli kanti anisebona yini? Hawu anivumi. Nabakhokheli balomuzi, ningabashumali balomuzi. Amen. Umvangeli ofikayo walomuzi, umshumayeli ofika walomuzi. Amen. Mhlawumbe abantu bayakudideka ukuthi ngani. Sisho ngoba lomuzi akekho umnikazi wayo. Lathi unyazi lwezulu eKenani sihamba noSimamani. Hey, angifuni ningavumi, angifuni ukuthi umuzi wesekethe elithize leli. Akona umuzi wesekethe, umuzi womhlaba wonke lo. Amen. Wonke umuntu ongena la ikwabo ingani ushemba uqoqa yonke imphefumulo uqoqa imphefumulo yabathakathi zangoma inyanga bakhunkula abacwi abalungu ngathi sekuqoqa ngisho nabelungu namandiya na insizwa kaNzuza yabona amandiya khona indiya kuthola bulawa abantu lapha ikuphi inzuza Nzuza sewakhohle lapha kuphi lapha ngaseMarikana lidle lendiya la bulawa kudala laphuca imoto yala shawo ngenhlavu uthi uNzuza ngendlela elisho ngalathi bani iminyaka 15 bani lathi more than 45 years labulawela lapha lithi yena kuyaphakwa lapha kwakusaphakwa lapha ama-toilet engakabi khona nesikamu nesipoli engakabi khona nojamangweni ungakabi khona kusekhona i-toilet nje lapha la khona ujamangweni elalisetshenziswa wonke umuntu nabesimame nabesifazane usetshenziswa yibona. Uthi uNzuzu uyalibona liphethe indisho ubheseni liyaphuma lapha ekseni hamba ngomkhosha seliyophumela lapha lizophaka. Uthi uNzuzu abese yalibuza hayibona ufunani la wena mndiya. Athi mina fikile eqala kanani la ngafiki mina fikile lapha. Yena sikhathi shembe nabeka lo muzi thina hlala lapha thina sabulawa abantu thina la manje sifana lo siyangidlula manje. Thina uNzuzu kwazi kahle wayikhuluma naleli ndiya. Lithi mina mhlamba ngasakhumbula yazi abantu abambulelayo ufuna ukuthi uma ekhulumile uyithathe uyifake ekhaya ngoba mase eqedile uyakhohlwa mongasuthi ngiyamnikeza manje angahla amazambane uthi lithi leli ndiya mina ngabulawa la ngaphuca imoto yami abafana bala bangijikela lapha eduze komkhosha ngafela khona abangazi abantu bakithi ukuthi ngaphele lapha uthi ushembe mayefika ebeka lo muzi thina besikhona uthi yena sikhathi yena lo muzi yena shembe fika nalo muzi yena vela Zulwini thina khona lapha nabanye ababulawela la kulo muzi ukhuluma indiya uthi pho manje uzophakelana uthi hawu nine nazi lutho nini
nina lona aqala ukupheka niyasiphakela sonke thina esifele la sigcwele emhosheni la niyasiphakela sifika sizodisha thina sidle la uthi lapha ya emfule emanzini lapha etoilet kwakunama bathroom uthi manibhava nathi sibhava khona wathi masibhava nathi sibhava khona la wathi thina siyajabula uthi maku inkonzo sihlala lapha egqumeni sithamela inkonzo ngoba samandiya sikafanele singene phakathi kwenu futhi songena mhlazana wafika ingane zakithi la nikelela la ethempelini lo ndiye ngiyakhumbula simamani wenza umnikelo la kamashum unzuze emva kwesikhathi maye sethi embulelo uNkulunkulu walimbulele seliswe ezweni la kube India mayibonga Nkosi siyacela ke uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi enze konke sikufisayo nesifuna ukuqonda kungene enhlizweni zethu amen engifisa ukudlulisa ulalisiseke baba nawe thina esiqalayo ufika lapha ekhaya emphefumulo umuntu ushembe angasiza kanjani ekhaya emphefumulo ukuthatha le ndaba ekhaya emphefumulo ukuthi nina basekuthini usutshela umndeni nina basekuthini ngibone umuzi ngibona umayime la umbiwe ngakhona ezweni lasemaqadini unyazi lwezulu lakho umfula lapha lakho umuzi uthi ikhaya emphefumulo la ibutha khona zonke izizukulwane ngezizukulwane lapha ngaphesheya kuthi isayincome lapha kwasukuma insizwa la ithi yabona income yonke yathi unyazi ngihudula ingama ngayibeka lapha mfana wami uthi wathi buka amakhosi akini namabutho uthi ayiqhamuka lapha imkhonto eyihudula abanye begcwele imkhonto uthantale iswini uthi wathi sencome lapha mntanami ushembe ulanda zonke indawo ezazizizinda nezinkundla ekwakubulawela kusona ayisondeze eduze kwalomuzi ukuze abalande kalula mase sifikile mayibonga Nkosi amen sizobakhonzela uma amandla ekhona emndenini navumelana nomndeni nithole nje ibhuzazana hayi ixhumana imbuzi esatabuzele sathi moyibekile ifuna ukuwa phansi esanukubisi imbuzi eseyiqinile usongakwazi ukwenzela ingane ngayo imbeleko ibhuzazana kungani kunconywe ibhuzazana mayizala phambi kwamsindisi zizala izizukulwane ukuze kufinyelele izizukulwaneni lezakithi nezakini mayibonga Nkosi amen angithi yazi ukuthi izinyane imbuzi ekhaya ukuyibala ukuthi abona leza imbuzi zizizukulwane sale yambuzi ngoba sekuzaleka izizukulwane ngezizukulwane kanjalo ke namacala mayizala ushembe uthatha isibusisa sinabise izizukulwane ngezizukulwane kuncipha amacala kwandi ibusise izizukulwaneni mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi lezi imbuzi ke ngconywa zona kusho ukuthi ke phela mase uyitholile ibhuzazana mawubona uthe uyaguduza lutho kwaseqhamuka iphongwane uyiyeke cha nazo usungalumbanisa nje nazo mhlambe sibe khona esisodwa esibili nazo ke inkomo ushemba ayibalayo akushiyo ukuthi woza naze kanye uzoyithatha phi uhamba nekhehla elalithwele seliboshiwe yithuna ikhehla elafike langcolisa umuzi labethela umuzi ngezilwane alisenalutho phela ekufeni ikhehla lenza isifungo nenyonga alisenalutho ekufeni uzoyithatha phi ke kanye thola lokho kukhona nihlangane nozalo nithole uqala impahla niyamthuma ushembe hayi isilwane siphathwe eNazaretha futhi nje ungathi mawenzele uyihlo omkhulu bakho ukumaya uthi nasi isilwane boba omkhulu ngiyanipha bazobaleka ngoba ingcanga isilwane ingulube isilwane impisi isilwane okhokho bethu babembathisa kahle bekhuluma ulimi oluhlambulukile nothile bethi impahla mayibonga Nkosi azama ukubuyela ukukhuluma lokhu okugwegwile sasibhimbiswa ngoba ukuyokhuluma emsamo kufuneka uwakhethe namazwi ozowakhuluma noyihlo omkhulu bakho anenhlonipho ngoba mawukhuluma noma kanjani bashaya amabheshabo baphenduka bathi lengane yasibhedela ayinanhlonipho ingakho bagcina sebesikhumbuza besikhulumisa amazwi ayiziswana uthi ngikhuluma nani idalwa zakithi usho abantu abakhubazekile ngisawukhuluma nezithutha zakithi manje ukuthi yini kwabhede ekhaya bayithutha labantu zotholana esithuthweni
amagama ayiziswana lawo nina basekuthini nansi impahla siyabika ngayo usho khona ekhaya behlele esikhotheni bayakuzwa ukuthi uShembe bakuzwa khona behleli esikhothini sosizi bayakuzwa nansi inkomo siyacela ukuthuma uShembe unyazi lwezulu uShembe ke uShembe nike nimbone ukuthi ugqoka kanjani maNazaretha amen hayi unyazi lwezulu hayi bezani ngikhumbuze hayi angiyeka ngendlela eliqhwa kahle ngayo akekho ogqokisa unyazi lwezulu emhlabeni nezinto ayiqokayo akuwona umshiza impahla kangihleka umfowabo lapha bathi onse abafana onse awudlayo into ngeke uyithole ndawo kodwa inkinga uthi eqoke kahle kanjalo angene esitamkukweni awulanda umuntu wakini momthumile nansi into efika ibe inkinga kuShembe aqoka umjiva okhazimulayo oxhophayo kodwa uzwe kuthiwa ungene esitamkukweni wangena emgedeni wawulanda abantu bakini nawo lo mjiva ingakho kuthiwa uthumekile amen siyamthuma ukuthumekile inkosi nansi inkomo siyakuthuma sicela usibuthele isizukulwane sonke inkosi sesibongo sakithi inkosi emagumbini omani okufa kwethuna amen amakhosi nondlunkulu nenzalo yabo izizukulwane ngezizukulwane izindlu ngezindlu uyibuthe inkosi ngomhlana kobanzi uyifake ekhala emphefumulo uyidiliza imithwalo inkosi nezithixo uyigeze uyihlambulule imbuzi yokuqala le mayibonga inkosi amen iyona ndlela othungatha ngayo ngoba uShembe bazibonke musu lokubala ngawani ngabani ngoba uzogcina usulokuthi ukhokho ukhomba ingane yabulawa yibona bethi ayizange izibanake belokwenzela uyise nomkhulu bayibulala nabo omkhulu baba babulawa yibona uShembe ukulandela isizukulwane ngesizukulwane usukela emandulo isigubhu sesibongo siqonga sesibongo sakini umphembu wesibongo sakini laba bokuqala baphambuka endleleni bangena ehlazweni eyesibili inkosi yamakhosi siphuma esijwini sabathakathi nezangoma nezinyanga babenza kahle bethi baya lapha bagcina sebethi bayavika bagcina bebabathakathi kwase kuphuma abakhunkuli nabaloyi nabenza konke okungcolileyo amagama amahle bayabaza abantu baphuma khona nami ngiphuma khona Shembe sicela inkosi usethulela imithwalo yabo inkosi bese uyabahlambulula ubalahlisa ikhwama inkosi hayi ukuthi ikhwama igeze uShembe akayigezi ikhwama ekhala emphefumulo umithongo lakini nomidlozi lakini lithi hamba usele ekhala emphefumulo yosigezela ikhwama liqamba manga ubobothu usakhohlisa lo iqili leli lifana nalela kaMhlongo la kaMkhokheli umkhokheli sukuma manje usutsheliwe umkhokheli uthi amakhehla kini akaMhlongo asengaphakathi angene ngobugebengu sekufanele kube wena owanikelela umkhokheli uthi ke inkosi ngicela uwahlehlise manje angene ngokusemthethweni ngoba ngenwa ngobugebengu uShembe akabageza abantu ngobugebengu akamgezi futhi abantu uShembe ngobuqili wena ke bowuzotshengiswa ngezinye indlela umkhokheli ukuthi okhokho bakho sebefikile wena sekufanele ubanikeleleke ntombi tshela ingane zikulekelele ubanikelele ngomnikelo wenkomo ephakethe uthi inkosi yamakhosi ngizocela ukhokho wami sengizwile ukuthi ungene ngobugebengu sengicela umhlehlise angene ngokusemthethweni ngikhona ngumzukulwane wakhe amen amen wathula umkhokheli ngikhuluma nawe umngenise ngokusemthethweni akahambi yedwa ukhokho wakho umkhokheli kuthunywa yena ngoba uyingane uthola ukuthi kuhamba nengengedwane zasemandulo zamthuma zathi vele wena mfana ngoba useduze nabasekuphileni thina sikude nethuna ithuna liyojika le khoneni bakuthe kabi ukuthi abantu bangawela bonke uyabona makushawula yini kucinene kuyohola imali egrant ngifuna ukusho ngalokho akekho uthanda ukubuya lapha efuna ukuzolanda uthumela kulothe ngiphathisele kuze kufike kulo seduze nomnyango nabo okhokho bethu nobaba bethu baqhamuka nje hayi ngoba beyikhulumela bona bathunyiwe bakude abantu abanye abakwazi ukuhamba abanye sebahambisa bahuhuluza njengezinyoka bahlala ekufeni baze bagcina bengasenawo amandla kwaphela imisipha kwaphela yonke into ekufeni sebehuhuluza njengezilwane bese bethumela umzukulwane athumela umzukulwane kuze kufike lokhokho wayizolesa imfungane nawe ke emkhokheli angikhulumi nomkhokheli ngikhuluma nami nawe ngenza umzekeliso ngomkhokheli uthi umkhokheli hlanganisa abantwana
nibatshele ekhaya ukuthi cha sizwile ukuthi senikhona ekhaya emphefumulo kodwa ningene ngobuqili sithi ke thina asihambeni ke manje songena nani ekhaya emphefumulo nansi inkomo yenu ningene ngokusemthethweni ngoba ushembe akabagezi abantu ngamanga lokho akuqala ukukhulumeka khona wakusukuma la othi wabona untombazana ngazomeka sibiya yini ithi yathi mayilapha kulesa sitolo esilapha ekhoneni yabona ngithi yabona umuntu owathi uba nkosana uthi wafika la wayibiza ngesibongo saleyo nkosana kanti uzobanjwa kuthiwa hey wena uyena ubani wathi hayi manje ingane zamazizi ingakho ngiyiguqulile ngayibiza ngaleni kwathi hayi phuma uthi waxosha wayohlala lapha ngasesitolo umphefumulo womuntu engena ngobuqili abekho abangafuni ukungena la ukuthi ungcoba akekho uMapholo wakakhuluma isimanga la uthi uMapholo yazi bafowethu uyazi into esiyikhuluma ngathi umdlali ukuthi nje ushembe phela wenza ngamasibomu angazipha amehlo ngoba mangaze siphuwa amehlo asingabantu sifana nabantu abahlanyayo kuthiwa iphela iphumile phela inkonzo yambana umuntu aberound akhona ngengihamba ebuka leli iqulu la kube limgqolozele ngamehlo abuve engathi osigoloza bethi uyaphona ungasifaka ngekhala emphefumulo ingakho ushembe sifihlile amehlo wenza kahle ngoba sogcina sisangana ngoba omunye wathi ekhuluma la esukuma la uthi lapha emgwaqweni umain road uthi abantu bashayiswa imoto bavuke phihli imoto mabebona abantu beza la ekhala emphefumulo bephethe icephu basukume awela umuntu athi ngenze ukuthi ingane yami le ashayiswa imoto angayibona wephansi avuke futhi phela umphefumulo awuwe uthi baze bafika baqiqa amehlo bambuka basethi hawa kuyona ingane yethu uyofika nini babuye bame emgwaqweni bashayiswa imoto uthi kuba uphihli bavuke bashayiswa imoto becinga ingane lezi ingane ezizekhala emphefumulo bahambe beyithungatha kanti akuzona ingane zabo abanye bethi ingane zethu kodwa sezafaka lezi zinto lezi ama threat nayo yonke into abayiboni sezafaka osimende abayiboni sengathi uNkulunkulu angasipha ukukhula ngomqondo bantwana abahle base-Afrika amen ushembe ukwenzile akekho ozokushintsha unyazi lwezulu sogijima size sibuye sizoncenga ushembe washizwe la kube entaba mhlophe nasentabazwe ezweni lamakhosi wayekwakha izulu endaweni eyifebe nonondinde nababulali nabaphingi nabacwi na yonke into eNanda wafika wabeka izulu khona washizwe lamakhosi kobani ngoba ethungatha abantu uyasuka manje uzobeka umfula wakho uzobeka ezweni elimbi siyalazi phela lelizwe obaba bethu nobaba umkhulu bethu nolonda naba besuka emakhaya beze hostela baphenduka igebengu baba yinkaba babulala la kade kubulawa abantu bajikishele la siguqe khona kade kumgodi la kulahla abantu la uthi ngone nkosazana hayi gqibani sokwenza umzi wasezulwini ushembe ukhetha izeleza liphendule libe igolide amen namhlanje sekumfulo ogeza imphefumulo inkomo yesibili yabathakathi nezangoma nenyanga nabacwini nabakhunkulu ukuthi ushembe ahlamlele bona esithathu eyabantwana nkosi sizala phakathi kweyizukulwane ingane ezabhubha emandulo nkosi ezinye zenziwa intelezi amakhubalo imkhumisa inkomo zenziwa imkhovu zenziwa imincwi amadomzane bafuna ukuthwala ngezingane uze basabeke bese bekhethwa baba yinduna ebhila amafutha ezingane uthi uma usitholela ingane amathumba ayisashisa uyithatha ingane namathumba ashisa ngaphandle uyibulale imkhuba yenzeka othi ingane zifakwe emcengezini zenziwe impuphu kuthiwa umbhemiso ukuthi uqine qina ngamathumba engane lezi ngane ezikhulile unyazi lwezulu ubona likhipha lapha emkhosheni ziqhamuka zimdondoshiya zamakhehla nezalikwazi idondoloza lifaka amanabukeni zihambe ikhwifomathi zizoke sibone ukuthi ihlala kahle bakhona nezweni thina senza umlotha balinde mina nawe nangade ekhuluma uthi uanti wakhe ufike wathethisa uthi lo mfana lo akamajiya le uthe uzonzana hayi uthe uzonjani uzohlubula abantu ngoba banjena ukhuluma izinto engafanele ayikhulume la-ke sesho ukuthi kophindwa nisho njalo mfowethu athi wobula nini ekhala emphefumulo liyanyakaza isisu kuyo ukuthi hayi phela nakuwe zikhona ingane zaphunyuka uyazi ukuthi abantu besimame siyabathuka nje thina abantu besimame bathwele kanzima
abantu besimame siyabathuka sithi bahushula izisu wayekhuleliswa umuntu wesimame akuthina amadoda sidlala ingane yomuntu incike obondweni ingabusazi uzokwenza njani usuyilahlile phela amajiya wayitshela ingane ukuthi wena hey mina kumshumayelo wena bazongivukela laba onduku laba bathi imshumayelo kanti uyaganga siyakhipha la esikhundleni ngimnikeza u10,000 ngithi mina hamba uhushula lento wena ukhona umama obelethisa ingane uzokobelethiswa uyabona umthwalo onzima abakhokheli ngoba phela basebengaphiwa amehlo ukubona ukuthi lo muntu kuthi uyabelethiswa wenzeni mayithe nje ngaphunyula ingane umkhokheli uthi ayikulungile amemeza ushembe phezulu kwehlazo amemeza ushembe phezulu kwehlazo akazi phela umkhokheli akanacala utshelwe kahle kwakhulunywa kahle nomkhokheli mhlambe baze bafika bephethe into enhle umkhokheli nawo abotha yi mayiqeda lo msebenzi uzokahlale kahle aphumule kanti uzoluthwa ingqondo kamkhokheli awenza umsebenzi kaShembe ngenkulu inkuthalo umshuma yomkhokheli kanti wenza ihlazo umuntu ubeqotha ingane umajiyo uthi akhipha ingane ngoba uzoxoshwa esondweni intombi ingane yabantu lapha ekhaya emphefumulo ngizwile kuseni ukukhulumeka hayi lana ayikho intombi ozoyibona la ekhaya emphefumulo isesibhedlela lana abantwana benkosi mayibonga inkosi emphefumulo akho ntombi ozoyibona la uma uyibonile hamba uyoyicuthela ngasethempelini langakubo noma emhlanganweni mina ngazi intombi ibonwa emhlanganweni phela ngeke sakuzona intombi zasezweni lezi la uzoyibona eworkshop uyibona emhlanganweni emgidini futhi intombi ibuka emgidini ayibukwa nje empompini lapha kababa isemgidini kuphela lapha intombi usuyibona ke nezitho zayo na yonke into uyincome noyihlo omkhulu bakho bayincome nethongo lakho liyincome emgidini la kubona khona intombi bese uyaphuma ke uthungathe abaphathi bayo hayi workshop nasempompini lapha kababa futhi hayi ukuthi nakusasa njengoba kuyisonto nakusasa na uyothola zingapha zithunywa imndeni yakuba ingane zakuba ezaphuphuma emandulo nezacitheka nezalahlwa zibaphuqoza abantwana abathanda ukuza la ekhaya futhi ayihlelele mahala wakwayibona intombi isebenza wakwayibona intombi zehla zenyuka leza la ekhaya itshelwa umuntu zonke ziyasebenza uzobona nje kusasa sobe songenana zemkhosheni lapha sifaka amajilok senza yonke into basebenza ngokuyikhandla abantwana abantu ngize ngishaya uvalo ngithi inkosazana uzowa la athi ayimshumayeli nami ufunela abantu bakithi isibusiso ubona akayedwa lo muntu ingane encane ithohlongwane engaka amaza amuva namakushesha ngena kuqubula amabhala kwenza ngiqubula amabhode ubangisana noma futhi moto yakuphuca ngakushanga ngesivalo athi nami ngiyasebenza ngisho imkhuba enziwa uShembe la ekhaya emphefumulo uShembe uyiqilo lezi ingane ezahushulayo nezaphuphuma isinikela amashumi ubezana icaphuna ejikele phakathi kwalezi ingane nazi ingane la bashumayeli sidlala kuze kosha 1 sezithethisi lapha esipoli xuma uthi uzoyibuka wonke ayi no ngathi content enziwa uShembe la noma ungena amehlo kuyibona uShembe kanti uthatha lezi ingane ezadliwa impethu nentuthwane ezayilahliwe athatha imphefumulo ejikje phela lezi ingane zijomba ingane iqine ingane ikhule ingane sibe umuntu mayibonga inkosi yathi lezi ingane kondliwa la ikole manje ngithi ziyak6 zaqala zo3 njalo ngo1 uzoyifica igcwele la ingane sizokondliwa kuyaphekwa wathi unyazi bezulu ziphekelwe wathi lezi ingane sisebenza nazo ingane zami lezi kusho unyazi nawe namhlanje njengoba ufika nje ezakini nawe ezobe iqoqwa yizo lezi ingane inkomo yesithathe yabantwana abaphuphuma abachitha abalahla abakushulwa ukuthi uShembe abaphehla abadala kabusha abenza abantu eyesine yabo labo bantwana bathi bona abazange bamukelwe emhlabeni bachithwa balahla baphuphuma banganakwa kodwa ezinye ingane zenzelwa imbeleko bakhokhela ngithi yenzelwa umlobokazi uma eseno 6 months 6 to 7 months akithi njalo bakhokhela abathula bakhokhela ngikhuluma phela ngomakoti mayephunyukelwe ingane kanti ulandwa nini nami phela ngufakazi nami ekhaya ngikwenzile lokho umakoti esezo not uphumelwa ingane nje kodwa nje imbeleko umakoti emhle nje 6 to 7 months ngithi kulapha mina ngiyakwazi lokho ngakwenza nawe enhlalisa uthi yakwazi nawe emshumelo yakwazi uyabona ukuthi nendoda yathinteka kubelethisweni komntwana ngoba phela wena uzobamba impahla uyoyibika emsamo bese uyisa kumkhokheli namakhosikazi uthi nansi batho bomkhulu nansi inkosi nayo umkhokheli sicela ukuthi uNkulunkulu ingilosi yokubelethisa ibambelele kini nezalukwazi lapha ekhaya ehlambulukile zibamba umakoti umntwana afike emuhle engakhubazekile amen abesethi umkhokheli bathandaza abesethi umkhokheli sicela ke baba
usiwisele yona usilethele into ukuthi nokuthi besebenza imikhuba yabasezulwini. Amen. Bathi ke bona benzelwanga le honto baphuphuma bachitha balahla basebekhala uNkulunkulu yasukuma inkosazana la ngolunye usuku angiyazi yakuphi athi kuthiwa uthe unyaza ngizobika ukuthi lapha ekhala emphefumulo ingane ziyakhononda lezi ezilandwa ushembe lapha zithi zona azange zibelethiswe zona seseyinkaleni zonina ezinye zachithwa zalahlwa kufuneka inkomo eyimbuzi yababelethisi iyona ke lesine yababelethisi ukuthi ushembe sicela ababelethisi ngoba yena uyabazi kusukela kwabasendulo izalukwazi zasemandulo ezayihlatshwa yazi ukuthi endulo ukuthi ushembe amabutho ayifika lishaya ibutho lakamajiya bahlanya vele abantu bagcatshwe ngeyibibe ezimbi bagcatha ngamafutha eoqhamu nofezela naye yonke into neimpisi akasezwa lutho sekumbona ubone lento ekuthiwa ishaka kaZulu mase bebhuqana ngemkhondo babe njalo ke benza njalo mawubukela ishaka kaZulu uthi bangabasabona ngisho nomuntu wesimame bathola umuntu wesimame ekhulele bamhlabe ngenhlehla bamhlephula isisu uchitheka isisu bathatha umbungu bawufaka emgodleni bahambe nawo lezo ingane uthi ushembe ziyabubula ekufeni izona ezikhahlela ingane ezilandelayo zithi abanjani bona abazalayo thina safa la senziwa thina intelezi ushembe wayebelethisa ke lezo ingane zithola amalungelo okuba abantu mayibonga inkosi inkomo esihlanu inkomo yokuthi sibacela intethelela bona emndenini khona abantu abona ababulala abafowabo ngoba befuna ungena amakhosikazi abo awukho umuzi ongenabo abantu ababekhohlakele kanjalo abulala abafowabo ngoba befuna ungena phela umuntu wayengeniswa umndeni iqala wawuthi makuhamba umne kuhambe unkosikazi kuhambe umyeni wendoda bese egeza unkosikazi ayogeza nakuba abuye abesemhla bese ehlaliswa phansi bese kubuya indle yonke izohlala la bese kuthiwa khomba ke makoti kanti unkuzi malanga le embulelo siqabile bese ikhombe yena lo useyidonse ngephukeshe imkhombe lokuthiwa hey umfunga sibanibani hey uqoqa omakoti babafowabo kanti kushiya umgulukudu obulala abafowabo lawo bantu basamile ngaphesha kwethuna umoya wamase ubuya uzokhanda impi uzokhanda isidleke sabantu abanjalo uthola egcekeni ekhaya abafana babulalana bodwa bathathelana intombi babulalane qala khona lapho kubafana umfana afike nentombi yakhe ekhaya omunye ayishele uphawu lokuqala ukuthi zivukile ihonga zasenjalo bacela intethelelo ke emndenini lawo bantu obangenwa uLucifer amen bese kuba khona izalukwazi zafika zogana iphethe imbokodo wathi unina ayibona mntanami lapha emkodleni wakho ibhokisi ngibeka imbokodo lapho ufika uqotha imbokodo nesisekele lapho hlale wedwa endodeni afika ababulala abanakwabo abezana aphihlika abe undlunkulu azali ingane ahlale balokwe emncomo masibanibani masibanibani afuna umsa kodwa nkosami uyiqoqa ingane zosibanibani njengoba seboma sibanibani athi kodwa ngizothini ngoba ezikamyeni wakho kanti uyena obabulele uyavuka ekufeni uyaxoshwa emndenini usehlala lapha ngaphandle koganga ulindele omolokazana abazogana angithi intombi mayikhuphuka mayizogana iqala ihlale esihlahleni angithi nje njalo kade ehlele esihlahleni wagcwala isihlahla iyafika yancika ingane yomuntu isiwa kubo ifika ambathe yona ukhuphuka naye uzongena ekhaya ifika ingane yenza amahlazo kanti imbathwe inuke laxoshwa lapha ekhaya alizange libone phela lisaphila kodwa ekufeni balibona ukuthi wena uqede omalazana bethu wena suka lapha ekhaya sekusho ukhulukhulu besibongo uthi ushembe lawo bantu abanjalo bayinkinga mabehekwa beba uvaza ngoba bagcine bekuphemba iqulu labantu ekufeni kuthi isibongo sakamajiya hayi nalesi sakamajiya abanjalo abahamba bexoshwe emndenini ngoba beyabathakathi abanjalo ke abanankulunkulu abalawulwa umuntu bacekela phansi angithi umuzo semhlabeni umfanekiso umuzo ngaphesha kwethuna into enziwe emhlabeni kunezithebe zasemhlabeni ezikhishwayo ezintathu badle bonke ngaphesha kwezulu lomndeni laba abahlele emgwaqeni bona nabahlele etamkokweni nabaxoshiwe badla nini bona zingcono ingane ngoba zake zatholelwa ubuchule emadodeni amadala athi hayi akuthatha iphaphu unikeza abafana badlele ngaphandle komuzi kwakuzana nje ukukhalima lezi ngane zaphuphumayo kwathi abafana bawudlela iphaphu ngaphandle komuzi uthi ushembe bantu abami lokho akusekuhle ingakho sekuphelile ingasekho manje ngoba lapha ngaphandle komuzi sekukhona amadoda afele ezintabeni
ayelwe izimpi nithi niyaphuma nithi lezo ngane iphiwa amaphaphu kuqhamuka amadoda amadala ahlithe kwanto yonke into umuntu mayelambile udla yonke into uthi kushembe leyo nkomo ke ukubacela intethelela abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umvelinqange uyazi umuntu mayona amakhosi iqala endulo wayegwetshwa nomuzwa kubo bachithe badingiswe ingakho ke kufanele bacela intethelela abanjalo inkomo zokuqala lezo shemba sibala kodwa kuningi okuvuswa abantu mabe kuvusa kabakini ngoba bebona kubanzi khona imndeni ethi okunye thina siyokuqedela ekhaya bangakuvezi bakuveze bese besekhaya sikhuluma lapha ekhaya emphefumulo eminye ke imndeni ikuveza khona la ethi abantu abami ngeke sikwazi ukuhamba thina kunezalukwazi la esezinqwaba seyidlula izalukwazi ezihamba zona umendo wazo asikwazi ukuhamba sishiye nazo sitholele inkomo nicele intethelo zibuye emndenini khona zogezwa unyazi kanye nathi mayibonga Nkosi uma umndeni ukhulumile bese bakhona abantu abazenzakalisa abayibulala bona lawo bantu fanele bacele intethelo babuye emndenini bese kuba khona abantu abahamba emhlabeni bonqengile indoda ilale nenye indoda umama osifazana la noma isifazana umkhokha lokho abantu babeboshwa afike lapha ejele umuntu aphenduke ngokuba yivaka bese phenduka ethe indoda aphenduka umuntu wesifazana afele khona ejele mayisebuya ubuya nalelo phunga uthi umthwala kazethule insiphe eyinkulungwane ngegeze nasinye wemkhululo wami imini engihleli phezulu kwakho mntanami uyoba ilento engahamba ngiyona ngoba ngidlulile ethuneni bengigeza liphuma lishona ilanga akusukanga nasinye nimzamile umntwana nimehla nimenyuka nimisa kumajiya nithi nisusa leli ichilo nalomkhubo phezulu nanga umuntu owafele ejele bemdlwengula ngaphandle kwasejele amabutho oqala ayehlala konkosi amanye ayohlala ahlale ecuthela impi inyanga entabeni kuze kushukuma igazi bagcina bethatha lamadoda amavaka ababenza abafazi afu umuntu engcolile avuka zoba yidlozi phezulu komuntu angeke ke sikubalekele lo ukuthi labantwana baba nalezo simile ezinjalo sengabahleki bahlupha ngento eyodwa ngoba phela batsheleki kodwa nje makuabantwana abafuna ukutsheleka umntwana onjalo abantwana abanjalo kuyadinga sibatholela inkomo uthi inkosi bonke abahamba beyonqingile sicela Nkosi lelo chilo Nkosi uligeze kwabangaphambili mayibonga Nkosi bese abantu babuyele esimileni ababeyiso ngoba usehlazweni uthi ngiqoshwa umndeni ngoba mina ngaphendula umuntu wesimame ngcono ngibadale bonke ke babe nje emhlabeni kuzoba ingane ezaphuphuma kusuka udadewabo umfana owaphuphuma abazana ahlale kumfana umfana athi uyakhula uthi umbuza ontanga yabo noma bangani bakhe bayakhomba amantombazana kanti uhlela udadewabo ongazange enzele ingakho endulo babe nabo ubuchule bokuthi umntwana mayiphuphumile akenzele ababelethisi ngoba kwakwenza ukuthi uhlanzwe ukhalo likamakoti ukuze ukuthi lo mntwana ocimele eswini sikamakoti akwazi ukubeletha aphume okhaleni kanina bese uhlala kulamathongo ngendlela yakhona ngoba mayengahlala engakhishwanga makuyintombazana ecimile umfana walandela wazala umfana udadewabo uzobambelela kuyena uzophenduka isitabana umfana ngeke umzomshintshe futhi nakanamahloni uzadlalise ngisho izinqa kanti akuyena udadewabo ulawulo ninganako nje siyakwazi ukubona ukuthi uSibomani uhleli isangoma umbona ngani uyashihliza wenze ingane ke esihleli umfana ehleli udadewabo uyibona ngani owesifazana ohleli ikhehle lafele ejointini umbona ngani indoda ehleli isalukwazi sahamba emhlabeni sizela ingane kodwa singaganile uyombona ngani ngokuhleba njalo baze bathi abantu ungathi unkosikazi ngendlela ahleba ngayo umajiya kanti uhleli isalukwazi ezalunini esazala ingane esangashada ushembe ukhanda ikhala emphefumulo ukuthi kuzogezwa izinto ezinjalo mayibonga Nkosi uma usuzile nje ugogo wakho uzala unyoka akasinanga nonyoka akasinanga zazi ukuthi uphethe kubo komalume kama wakho yini ekufanele uyenze komalume wakho uqoqa bakomalume wakho uma unamandla nihlanganisa inkomo nizogeza ithongo mayibonga Nkosi
ugogo wayengeke azashade ehamba nezibozi zakubo ehamba nabakhunkuli bakubo bazothola kanjani inhlanhla ukuthola umendo ingani intombi banjisa insika lapha bese kuthiwa nina basekuthina mbani ogana na umntwana nimeze ayiphathe kahle ahloniphe umyeni wakhe ushiwe izibozi inze zalwazi zahamba ikhohlakele zihambe nengane bese nifike lapha ishaya indoda ife eqala angikhuluma ehlelwa amabutho umakoti eyogana nayo indoda ivesana ife eqala mayingazange ibe uthotho imvamisa ke lokhu yahlukana indoda ehleli izalwazi ivamise ukuganwa umuntu wesifazana ohlelwa amakhehla asho manje athi ngizokunqemuza uyibona indoda isho yodwa ithi awukuyaxolisa baby ihleli izalwazi angiqondile ukuhlekisa ngikhuluma ngemkhuba akhuluma ngawo uShembe ukuthi ethuneni abantu babengadlulile benza imkhuba basiphendula igqiki zabo basiphendula inkukho zabo bahlale kithi benze yonke imkhuba uShembe usakhela ikhala emphefumulo ukuba kuzothukulula umafindo ugezwe laba bantu ugezwe nethongo labo mayibonke Nkosi ngoba ngenze ukuthi uma wayengenondindwa kodwa idlozi lahlelikele lalikhohlakele lifuna ukugezwa phela lokugezwa ba sithi isisho sabadala akho dlozi ladlula ekhala komunye umuzi laba bakithi mabese behlele kuboleni bayohlala einganeni zomthanjo wabo inganeni zomthambo wabo ungunaphakade sizonqamula lo khondo utagezwe bona amen baphume kumabibi basafunisha ukhumlu uamen abasabavumela ngibayeke asingawenzi umthwalo wethu waba ngishonga umuntu wena ibona bafuna ukuvuma phambi kwaThixo bathina abaka Hosiyana bathi kwakuyisikhumbuzo senkosi umqali wendlela bekhuluma la bethi bona babengabathakathi babenganqeni ukubulala umuntu wesifazane bamgaye bathatha izitho zakhe benze ngayo amakhubalo kusho labantu baka Hosiyana bathi sitshelele nomfana lo isiyoni sithakeze namhlanje simlande thina udadewabo uyiNazaretha yena uyisiyoni uthi thina esingene enhlizweni yakhe sathakezela ngoba sifuna zolalela la uthi mtsheleni ufuna ukwenzela ingane zakhe ezintathu umhlonyana ukuthi ayikho lento afuna ukuyenza into engekho yonke lento afuna ukuyenza lezi ingane zakhe ayitholile kukhona ezintathu ezabhubhayo sayitholela umzanyana ukuthi ayigade uthi seyikhulile manje umzanyana usekhulile nawe usemdala sekuyizalukwazi usethi maye belethile zihule phansi uthi nawe uyayishiya phansi manje uzothi kusoke kulimala lezi ngane athi ufuna ukuzenzela umhlonyana ngoba lezi engaphambili seyikhulile akayinakini mtsheleni ukuthi angawenzi lo mcimbi womhlonyane wengane ngoba inyanga yesikhumbuzo senkosi kwakuzongena isikhumbuzo simamandla somqalo wendlela wasipha uShembe ukuhlakanipha kahleni nithanga lezi nihlonipha kanjani isikhumbuzo senkosi la delicate anazi lutho nabafana wathe ethuneni uma kuyimhlangano yonke kaShembe nathi emathuneni siyakhishwe ihogweni sihambe siyothamela leyo nkonzo nithamela kanjani uthi yabona ebuhleni mawukhuphuka la elento ikuphi la kucisha khona imoto uthi mawukhuphuka lapho uthi sonke sisuke semkhathini lapha sizofika ebuhleni uNkulunkulu usimisa lapha abesethi asithamela inkonzo sithi yindaba nisuke nithamelelana inkonzo uthi usuke uNkulunkulu efuna ukusifundisa uthi nayizwa lento ekhulunywayo wakufanele nina nenze nje hayi lento enanyenza uthi sisuke sishunyayeza uthi emva kwaloko kuvala inkonzo asithathe uNkulunkulu asibuyisele ehogweni sihambe siyocabanga ukuthi ngempela mina ngifuna ukushintsha manje ake ngifuna ingane ezwako ngimelela angisayifuni lento mayibonke Nkosi amen uthi imhlangano kaShembe yonke kuyavalwa ababi khona emakhaya kanti mangena umhlangano anibakhona emakhaya uthi hayi phela noma ngabe kuthiwa nenza imicimbi le ebhedayo exovayo siyenze sisodle ngoba silambile sidle sizinkinga akho sibusiso ngoba isibusiso thina sisithatha kumvelinqange sisinike nina ngesikhathi nisenzela umcimbi oqondile asinaso thina ingakho kwesisikhathi nenza umcimbi uthi uqeda ukwenza umcimbi nenibulalana nodwa ngoba sisuke singenasibusiso thina sengiphetha bantwana abahle basezulwini sengiphetha kulabo abaqalayo besibanikeza umongo oqala kwezinto kodwa kusho ukuthi lezi zinto kanye sicela ukubazisa abantu ukuthi uma
befikela imizwa okuzothetha amacala njalo. Yonke lento ofuna ukuyibuza kumajiya ingena lapho ngoba uma uShembe eqoqa isizukulwane isona lesi esithinta lento oyisho ufuna ukuyibika ukuthi hayi manje izinto zami ziyabheda zizolunga kanjani izinto abantu benhlakanhlaka ethuneni. Abaqoqa uShembe bese bahlukanisa uShembe abahlalisa esigcawini abathethe samacala uNkulunkulu bese kuze kuthinteke nawe wena ubiko kwakho ubiko kwakho ubiko kwakho ubiko omunye ulahlekelwe imali nayo konke lokho kudalwa yibona ngemkhuba yabo abahleli ngokuhlukana ethuneni ngokufa kwabo. Maye baqoqa uShembe babuyisela nganxanya. Zolo lo kade ekhuluma omunye umama la ethi ufika abantu bakubo sebenikezwe idate ukuthi bazolandwa. Uthi kwafika umndeni wakubo wathi cha mntanami ngeke nisilande ekhaya emphefumulo. Kunabantu abayinqula inqwaba abahamba bethatha izinkolo zasentshonalanga bayishisa. Uthi siboshwe intuthwane zithi intuthwane anikwazi ukuthi nina niphume la ekhaya emphefumulo ngoba inzalo yena siyithola ngenyama yabo. Thina senze lesifungo noNkulunkulu ukuthi sodli thina mpethu nentuthwane sodli inyama yomuntu uma kuhlukana inyama nomphefumulo. Uthi asibatholanga. Uthi ke hamba nekhala emphefumulo nithi nosinikelela imbuzi ezintuthwane ukuze uShembe abuyise inyama zalabantu abayishisayo abafanga ngokusha abanye abafanga ngokusha ngoba bethanda balothiswa ngesikhathi kuliwa izimpi befica behlangene endlini bese kuthatha utshani ubone utshani bumboze ngawo umuntu bese beshiswa abantu. Uthi labo bantu kufanele uShembe abaphehla abadale kabusha abuyisela inyama idliwe impethu nentuthwane. Asisho ukuthi nakuwo koba njalo sixoxa indaba exoxwayo ekhala emphefumulo ukuthi mhlaza makwenzeka beyikhulumile lento ungayizibi mayibonga Nkosi. Bayacelwa abantu ukuthi bangawuqali lo msebenzi uma besakhonza izithixo. Mongabe uyiphethe imbuzi zakini duze nethempeli la uhlala khona mayibonga Nkosi. Amen. Abala emaqadini abalapha estation khona ivuka nathi abase hostela akhona amathempeli ubhalise ethempelini langakini ngoba akekho umnikazi wale thempeli. Nathi sasingabashumali balomuzi haya sebona abashumali balomuzi napha bonke lapha. Abakhokheli balomuzi napha bonke. Hawu nangavuma abakhokheli kanti anisebona yini? Hawu anivumi. Nabakhokheli balomuzi ningabashumali balomuzi. Amen. Umvangeli ofikayo walomuzi umshumayeli ofika walomuzi. Amen. Mhlawumbe abantu bayakudideka ukuthi ngani. Sisho ngoba lomuzi akekho umnikazi wayo lathi unyazi lwezulu eKenani sihamba noSimamani. Hey angifuni ningavumi angifuni ukuthi umuzi wesekethe elithize leli. Akona umuzi wesekethe umuzi omhlaba wonke lo. Amen. Wonke umuntu ongena la ikwabo ingani uShembe uqoqa yonke imphefumulo uqoqa imphefumulo yabathakathi zangoma inyanga bakhunkula abacwi abalungu ngathi sekuqoqeka ngisho nabelungu namandiya na insizwa kaNzuza yabona amandiya khona indiya kuthola bulawa abantu lapha ikuphi inzuza Nzuza sewakhohle lapha kuphi lapha ngaseMarikana lide lendiya la bulawa kudala laphuca imoto yala shawo ngenhlavu. Uthi uNzuza ngendlela elisho ngalathi bani iminyaka 15 bani? Lathi more than 45 years. Lathi more than 45 years labulawela lapha. Lithi yena kuyaphakwa lapha, kwakusaphakwa lapha. Kwakusaphakwa lapha ama toilet engakabi khona nescam nesipoli engakabi khona. Nojamangweni ungakabi khona kusekhona itoilet nje lapha la khona ujamangweni. Elalisetshenziswa wonke umuntu. Nabesimame nabesifazane usetshenziswa yibona. Uthi uNzuza uyalibona liphethe indisho ubheseni liyaphuma lapha ekseni hamba ngomkhosha seliyophumela lapha lizophaka. Uthi uNzuza abese yalibuza hayibona ufunani la wena mndiya. Athi mina fikile eqala kanani la mina afiki mina fikile lapha. Yena sikhathi Shembe nabeka lo muzi thina hlala lapha thina sabulawa abantu thina la manje sifana lo siyangidlula manje. Thina uNzuza ukwazi kahle wayikhuluma naleli ndiya. Lithi mina mhlamba ngasakhumbula yazi abantu abambulelayo ufuna ukuthi ima ekhulumile uyithathe uyifake ekhaya ngoba mase eqedile uyakhohlwa. Mongasuthi ngiyamnikeza manje angahla amazambane. Uthi lithi leli ndiya mina ngabulawa la ngaphuca imoto yami abafana bala bangijikela lapha eduze komkhosha ngafela khona abangazi abantu bakithi.